syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa syair falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa syairun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Cukup. Surah apa? Juz 17 Surah Al-Anbiya. Betul.